Danas je u Tutinu zvanično počela škola liderstva za žene u organizaciji opštine Tutin i Komisije za rodnu ravnopravnost, koju je svečano otvorila predsjednica Selma Kučević, poručivši učesnicama da je lokalna samouprava njihov trajni oslonac i podrška. Zašto nam je značajna ta škola liderstva? Zato što smo od samog starta, recimo pre godinu dana, nekako fokus bacili upravo na žene. Zašto? Važno nam je da žene budu aktivne, da žene budu uključene, da žene budu i snažne i važne, što i govori sam slogan ovog projekta. U saradnji sa Ministarstvom za rodnu ravnopravnost obezbedili smo određena sredstva i ta sredstva smo odlučili da upotrebimo upravo u ove svrhe. Zašto nam je važno da naše žene budu osnažene? Zato što sam sigurna da u neposrednoj blizini svaki od vas imate sigurno mnogo, veliki broj žena koje posjeduju određene talente. Zašto da se ti talenti ne razvijaju? Zašto da postoji strah od nekog neuspeha? Zašto kad mi možemo da organizujemo i obuku i mentorstvo i da pružimo podršku i zato što je to generalno obaveza lokalne samouprave da bude uvek na usluzi svim našim sugrađankama. Želja nam je dakle da lokalnu samoupravu doživite kao svoj servis i svoj aparat i za sve što vam je neophodno i za sve što je potrebno da se uvijek obratite. Mi, mehanizme, naša tijela smo uspostavili isključivo zbog toga da bi naše žene tu osetile podršku. Imamo Komisiju za rodnu ravnopravnost, žene koje se zaista aktivno bave njom i koje će vam u svakom momentu, dakle, izaći u susret. Mogli ste da primetite da smo u toku ove godine već imali 2 sajma ženskog preduzetništva. Zašto? Da bi prezentovali svima šta mi to imamo, šta mi to posjedujemo. Imamo mnogo naših žena koje neke svoje biznise se nekako stide da ih plasiraju, da ih neko vidi, a zapravo ima tu mnogo toga dobrog što treba da se vidi, što treba da se brendira. Hoćemo na taj način da im pružimo podršku, zato što u Tutinu rodna ravnopravnost treba da postane stvarnost. Neće to biti samo ideal, tu smo svi mi zajedno da pružimo apsolutnu podršku i molim vas da kada govorimo i o ženama u neposrednoj blizini, kad se radi o razvoju ženskog preduzetništva, da uvek budete oslonac, da uvek budete podrška. Postoje žene koje su u nekim sferama zastupljene, koje mogu da daju, mogu kroz neki određeni mehanizam da daju podršku, ali i kada govorimo o nasilju. Molim vas da budete uvek pristupačne, da kada primetite da je nekoj ženi potrebna pomoć, da to uvek uradite, da se nikada ne pravimo nemi. Mi smo često takvi ljudi da ćemo prije da prijavimo nekog zato što pravi neku buku, neku žurku, neku galamu, nego što ćemo da prijavimo nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost Milhata Bakić između ostalog istakla je da je interesovanje žena izuzetno veliko, što potvrđuje potrebu za ovakvim projektima. Ovaj projekat obuhvata političko osnaživanje žena i čini jedan plemeniti cilj, a to je da ohrabrimo svaku ženu, bilo iz gradskog ili ruralnog područja, da se bavi politikom i da se ne plaši da učestvuje u javnom i političkom životu. Mogu da se pohvalim da je zainteresovanost žena iz svih oblasti Tutina veoma velika, da imamo preko 40 prijavljenih žena i da su sve one pokazale da je ovo nešto, jedna realna potreba, da žene imaju jedan prostor u kome mogu da uče i u kome mogu da razvijaju svoje potencijale i da se osnaže, da učestvuju u političkom i javnom životu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim ministarki Tatjani Macuri, ministarki bez portfelja, zaduženoj za rodnu ravnopravnost, koja je finansirala ovaj projekat i koja nam je jedna velika podrška u realizaciji ovog projekta. O ulozi mentalnog, političkog i emocionalnog osnaživanja žena govorila je profesor dr. Semina Ajvaz. Ovu današnju temu smatram od izuzetne važnosti. Zašto? Zato što govorimo o stereotipima, predrasudima, balkanskim kulturološkim obrascima, emocionalnim kompetencijama. Dakle, riječ je o mentalnom osnaživanju žena. S obzirom da u svakom društvu, mi zapravo živimo u cijelom regionu, živimo u muškom društvu,
Važno je da se žene znaju nametnuti, izgraditi kroz društvo, društvene procese, političke procese. Meni je drago kad vidim u subotu ujutru ovoliko žena na jednom mjestu. Zašto? Zato što žene žele da rade na ličnom razvoju, da se ostvare i profesionalno i društveno. Od izuzetne važnosti, ja sam nekako mnogo puta se uvjerila da je žena ženi vuk. I danas ćemo nekako raditi na tome kako da ih osposobimo da jedna drugoj budu zaista podrška, da jedna drugoj pomažu, da jedna drugoj, znači, svaki put kad mogu podržati na neki način, bilo da je riječ o nekom profesionalnom problemu, bilo da je riječ o nekom privatnom problemu, da ih uputim jedne na drugu, da zaista budu jedna drugoj snaga, a ne prepreka. Koja je to najvažnija poruka današnje radionice? Da žene mogu sve. Nije džaba kazala Margaret Thatcher, ako želite da nešto se dobro uradi, onda kažete ženi. Ako želite nešto dobro da se kaže, onda kažete muškarcu. Škola liderstva za žene nastavlja sa radionicama i edukativnim modulima tokom narednih nedelja, sa ciljem da postane dugoročna podrška ženama Tutina u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Budite i snažne i važne i odvažne i računajte uvijek na našu podršku. Moja je želja da ova naša zajednica bude, zahvaljujući vama, mjesto u kojem će svaka žena imati priliku da razvija svoj talenat i da bude nekako zaštićena od svega onog što je povređuje. Hvala vam.